Assalomu alaykum, hurmatli KG Xabar kanalining ko'ruvchilari. Amansizlarmi? Biz O'shqunda bozorida turamiz. Hozir sizlarga Porter 1, Porter 2'lerni tartamiz. Anda bağlarını bilib bermekçimiz. Bizmen birga olib turingizlar. Bu Porterdan başlayaq. Porter 1. Patken regionuna qatalgan nomer ekan. Kraskalari yaxshi, toza. Kraska berilgan ekan. Aka Porterning bazı qancha bo'ldi ekan? 560 ming kem bor edi. 560 ming. Admen bormi? Yo'q, admen yo'q. Admen yo'q bu. Только naqa? Malichka. Malichka yaxshi. Porter. Oldingi ko'rinishini. Shu nomerga chalib qayirsangiz bo'ladi. O Adnaskat. Qizil. Eshigi javob ekan. Sutlarni ko'rsatib qo'ying. Jalot nomerini qatalibdi. Öldü degende 300'ün arağına alğandı. Tag'i bir Porter 1 ko'k tusda. Kabina bor. Porter qancha oldi ekan aka? 550. Admen bormi? Yo'q bu naqqa ekan-da, yaxshi. Ko'k tusda. 2002 ekan yili. Shu nomerga baylansangiz bo'ladi. Budka. Adnaskat ekan. Porterning bazı qancha oldi ekan aka? 350 to'g'ri. 350 mi? Admen bormi yo'q bu? Yo'q bu. Naqqa ekan-da. Yaxshi, Adnaskat Porter. Грузовой. Yılı 2006, 25 объем. 8-9 расход qiladigan. 350 ming. Ushul nomerga chalib baylansangiz bo'ladi. Keyingi Porter. Kabina memesi yo'q ekan, borti yo'q ekan. Ko'k tusda. Kraskalar jinne ko'chib tur. Yılı 2002, объем 25. Mexanika. Shu nomerga baylansangiz bo'ladi. Keyin Porterlarga o'tdik. Porter bugun ko'p kun chaytday ochilib turadi. Biz Gruzov passajirniy Porterlarga o'taylikchi. Gruzov passajir ekan. Tusi oq. Qilingan motori 2 kilo, o'zag'i bilan. İçki salonları. Mexanika. Porter qancha oldi aka? 400 bo'ldi bu. 480 ming. 480 ming ha? Azamatlar sar ko'rmaydi. Amasında farkı var ekan, Yılı 2001, 25 объем, расход 8-9. Ushul nomerga baylanasizlar. Tag'i mananday mashina bor ekan. Gruz ekanda bu. Bayağı adam taşıyıp duran o ha, neyse var. Mexanika. Yılı 2002, 25 ekan, объем. 8-9 расход, mexanika. Ushul nomerga baylanasizlar. Tusi oq, o'zgan regiondan qatalgan nomer ekan. Tag'i bir жаңы Porter, bo'shliq bu. Свежий перегон deydi. Porter 2, 25 объем. Состояние отлично. 2014. Sizlerge içki salonu. Oy, içki salonu öte taza. Gördüğünüzler. Açıladı da maşın açıladı. Daha bir kök tüzdögü Porter 2'ni ko'rsataylik. Yılı 2014, 25 объем. Расход 8-9, mexanika. Ushul nomerlarga baylanishib turasangizlar bo'ladi. İçki salonlari, mashina yurib turadi. Qancha oldi aka Porter? Porter 750 diyor. 750. Bo'lish qancha bo'ladi? Olsun süleşiyoruz. Bo'lsin silashamiz, ha? Yaxshi, ishingizlarga egillik. 700'ga berdim. Ha, 700 ga bermadingizmi? Ha. Свежий перегон, ha? Yaxshi. Beryapsiz aka? Yaxshi.
Мына да bir жаңы портер турат. Ош регионуна катталган портер. Жылы 2004. Кежи кабар. Bu краскасы өтө таза го машина. Эшиги жабык экен. Номери да жок экен. Мындай подъемниги бар портер экен. Портер Kia. Көк түстө. Bango Kia 2008. Объем 2.8 окшойт. Расход 8.9. Ушул номерге байланышасыздар. Грузок пассажир. Ички салондары механика. Артына да олтурсаңыздар болот. Кожаный сиденье экен. Салон кара. Андай гидравлика менен иштей турган подъемник да бар экен. Өтө жакшы. Бир 10 метрге жеткирет экен. Бул жага жүктү салып, ал жагын автокран кылсаңыздар болот. Дагы бир холодильник, будка, дускат. Ата мындай ачылат. Эшиги жабык экен. Ак түстө. Жылы 2017, 9 расход дейт. Автомат экен, цена договорная. Ушул номерге чалып байланышасыздар. Дагы бир көк түстөгү портер. Титан дискада экен. Летний баллон. 2013 чыгыптыр. Объем 2.5, расход 8.9. 630 000 сом дейт. Эч канчага берет экен энди? Портер. Жанында дагы бир ак портер турат. Аса карайыптыр. Машина канча болду ака? Машина 700 000 deyapmiz. 700 000. Televizor ham бар ekan da. Zerkende televizor ko'rib o'tirib. Yaxshi. Televizorga ham бар ekan hozir. Qayerda? Aq pортер. Unda qo'yasiz. 2014 mi? Numaranizni aytib qo'yasizmi? 551 bin. Ha, 551 bin. 66. 66. 63. 63. 36. 36. Sodanızı versin. Mına aq pортер таза ekan. Ko'rdingizlar? Balonlar letniy ekan. Yaxshi. Sizlarga daha qarab ko'rsatamiz. Bizning kanaldan asli qo'yib turingizlar. Daha bir yaxshi porterlardan tatqinga harakat qilamiz. Al жерде bir boshqacha porter ko'rdim-da. Bugungi bozorda samosval porter ko'ringan yo'q. Bizning kanaldan asli qo'yib, bizning kanalga qatalib turingizlar. Mananday. Bu o'ta o'zgacha-da. Koreyadan kelgan o'xshaydi bu. İçi mananday. Bunu soda qilsangizlar bo'ladi, bozorga chiqib olib, uni ochib qo'yib, bir joyini javob qo'yib ishlasangizlar bo'ladi ekan. Porter eki aq tusda. Mexanika ekan. İçi toza, salonda qara, yaxshi. Bari joyi toza ekan. Только minestlarda. Жылы 2013 ekan, объем 2.5. Mexanika. Ушул номерлерге байланышасыздар. Ақ түстегі портер. Daha bir taza porter gördük. Ақ түстегі. İçki salon көреді. İçki salon, кожаный сиденье. Таза машина. Yaxshi. Стеклоподъемник деген. Yaxshi. Свежий перегон дейді. 2014. Объем 2.5. Идеал состояние дейді. О, шул номерлерге чалып байланышасыздар. Жақсы. Арзан портерлерден татып қояйық. Родной краскалуу. Өзгөн регионуна катталган портер экен. Буну алып туруп краска жасатып алсаңыздар, сонун болмак. Портер 1. Көк түстө. Жылы 2025 объем. Коробка механика. Ушул номерлерге чалып байлансаңыздар болот. Астыга баасын сурайбыз. Машина qancha oldu ki aka? 460. 460 mi? Qancha oldu? Bozor qancha qildi? Bozor qilib o'tadi. Qilib o'tadi, yaxshi. Admen bor yo'q bu? Yo'q bu, yaxshi. Admen yo'q deydi.
Dagı arzan porterlerden karaştırır ekçi. Dagı mananda bir porter turat. Çirigen jeri көп окшойт bu porterde. Az baсын көрө şu porterdi. Көк түстө. Porter biri de mekanika. Жылы 2005 объем, 8 расход. Ушул менеге байланышасыздар. Daha bir Hyundai avtounası. Грузовой, 2005, 3 объем. Расход 13-14 deydi. Mekanika. Bası толық түшпей қаптыр. Ушул менеге байланышасыздар. Балондар чоң. Bu eşik açık eкен енді. Eşigi жабык екен. Ой, bu uzun bu. Bu 6 tonna жүк батышы мүмкін bu 6 tonna. 6 tonna жүк химала батады. Ала бересіздер.